Kũruta ĩbia nĩ kũthia nayo na kũkwio no kuo metho atambwani ni eli ni Mbenzi. Karibu sana musiasi ya Mutongo TV kilungune ke cha Mbenzi nyambite staki bese lelu meitangwa ya kibande bambita pita ni mutuse na ne wa maunda bine wa kilungu cha Mbenzi tunenga yebuso ya kuka kwe mandhe ya babe kana abebo matukwane wa mutita permanenti na mazietu ange maingi pato nenga yebuso ya kuka kwe kwati ya permanenti osu kana mo verified osu kana mo licensed na hindi vijani omu mbio epe muna wabikangale kono kuitwa James na mrembo okuitwa Mwende ndweke tulikedeti ni oi tuane na yo yesongata kwa masitwa nitawa Mwende kuma Mbumbuni Makueni inukieva no Mbenzi inukita kumanda muse tutono tethyanise maisha tutona kuimprove maisha maitu na nenda mwikio wa ngumukwata kwa masitwa nitawa James wa Mutuko umere Makueni mbone mundu no gaba Mbenzi kumanda kibeti ndinogo manda girlfriend kibeti negwatia ningomukwata mambo poa nyenera wa James James Mutuko agu initwa wa Mwende Mwende on wa Mbumbuni Makueni place isu amiwa Mbumbuni Makueni ninebeze ubese kunibokwito nibonisia itwe okay awanizia itwe bandu bera wambone mboni o Makueni actually nibese mbone no meze ngalesu yakikima isu kana niko ningalezu nini kwisi yunya nethero ndimanda murembo for a long time umuntu ndioga ku mando gele tukazio tutona kala twaноzo byo mali na siana na wandiona ne ogie ko manisha wesingo kana inukie ba Mbenzi we gada nye nithaona biashara yakwa nitesa asia tu ko town okay mitumbo town yiba wa Masako Masako okay okay na kwa ni maisha ni okwazo kidogo uvukumawe more specifically na botiki itaza luxi itaza angwa mutitoni Masako Masako nini bese no bese mutitoni wa ina kwai nukie kumanda kijana boy mwenye tunaweza yani tutono tethyanise kimaisha Yogola we manda boy kana we manda muse I mean muse tutono tethyanise maisha wanda mundu kurwa sawa na ndwe na mundu kabano Mbenzi na wethiani na mundu nduna na mundu ndwe yani ndwazo date ndwazo either way na relationship na date lakini mwaka nyara si kutiana tu unajua muno wikale na mundu akaubo aya ko boy kana mundu mana wote wa the boy kana mundu mana withie ni woka wandwa nitu tikala nyumba twikala town karibu sana unaweza kula asante numba nuwisite amba kwikala numba nitikuiva rent nitikwenda kuya ngwenda kuikia niboka hapa kalika mathino kethia ula mundume ndekwenda kubukuma withia ni wetegemeo ya kila kindu numwete ya lunch breakfast anakula kila kindu numweka numuya kila ngwa nyenona tiusio mundume wani mbesa mundume atobukuma mwadiani ni kwitha ndai responsible kuwa responsible kabisa you nyeta dem nota ngumuofa kila kitu wa mwene wa responsible kabisa niweze you twe enzi twe akane mendo depend muno bala be yaume awenda kuona kana we mwene ne walo take part in the responsibilities kethane nomba na eba nomba eka shopping tuka balance yendoi
nyina irresponsible kabisa yani yuo kia tu dormant wethi anu tukwenda kala nyumba tu ko uwe ndo twana kuumizia mwanaume mundu ume yue kale nyumba ni muithie ko uwe ndo ya kuumizia indeni yagu jisa kumumizia ai kala nyumba no kwenda ni mwete ngwa no kwenda kuya gas ni kwenda ofili wa nyumba ni kwenda meiyo yani twele kutethia ni sia okay owe enda mundu ume wa muthemba mo nye nenda mundu ume tasi mundu ume tito no tethianisia ewe yani na kwa ni yani tito tutethianisia maisha withie si hard maina other men vina mbe bandu rwambe yoko sana pa ni sawa ithio ndathu enda mundu tito no tethianisia live lakini yuba aba ndo mezia mundu kiuni rwambe yoko sana nye ndiye zekala na mundu mukota ambumezia by the way you ngukumisa na ndu yana nukwenda kuya yes no wikale we are not there we are not there lakini pia bandu pato no bikokethia niona utena ila hamu ya kumantha wea we bunumba tu ukitita kwetela wetewe na ile kuona iwe nela bitini uthioka kulia wea no mantha ikibalua lakini wile unomba atuwezi patana lakini pege ndo geba agemu chao mundu ni wayao na we are not there Zawa rabia we anuthela. Ono munde kazidoko ka anikire ba mutito ndi kazidoko ezachi. Niona mbeza lakini sio ziyobo. No niozo byota baby girl lakini maundu ni mabendoka. So ni waelera we ta mundu muka ni omeze ziendo. Azi ya mairo maro ziye matheni muno meze la maundu maito amomeze. So waelera ne tunda ya ko mezia. Yuba ni rwambe yoko sana by the way. Dino golia ya gele. Kanda mundu ome wiliara. Enda mundu me dark, tall. Sindo taiso. Ngako ni tall. Mundu me mwasa. Uthe yu tambani tu umwasa kuniliko. Awana ni anaraji. Nwe short as such. Nwe mukube muno. Okay. Kiuni zawa. Na kwa yu. Ninaona we monene muno. Naona we iti yaku ye mbinge muno. Lakini juti yondo. Nene tunda yako mezia. I think gituke kaloe muno ende na uslim. Akona gym. Sindu zia muthembo ndiye zikana no wetekela kwethia we omunini nangi. Ninge uyu twapatana na undwa gym tunaweza kuwa tunafanya hizo. Okay. Azine jawo kwa kitoko kuendezia. Kwa kila kitu mbendesia. Ninaona wewe sawa. Kila kitu chonde naona ki sawa lakini mzoesu ni walo cut short lakini si mtingu no. With the no wake to trim vaini. Awayunzu ndiye. Ine kala bushi. Nzu ndiye zanza. Ile bushi. Si kula tu. Nakula. Nzu yawa yuko neza anza na nenda ile ndu yone kala ni ya youths. Ya youths ngwa. Ndo mamuika. So yuko anza nzu ya tricky muno. Yu kude ya ndo mamuika ngwa. Yoweza yunanga ndo nanzo. Ndo nanzo gethia ona ku approach customers. Kwena ka unondo nya looks yako ni. We bubuote yutasi yuko kwa rekiveti bano Mbenzi. No ni wathwa ulawe yani wako. Yu ithi kwambe yo ma approach. Anu kwatie kiveti suna fa wile kwenza undu na kuya wenza. Undu already no kwatie kiveti wake kwa time. Ngula wewazu wako kwa rara pesa siana. Kwa mthenya per day unapata kama pesa ngapi hivi? Per day. Tashi nindesa like 6 pairs per day hivi. Tambeza siana hizo. Nivategemea nitete sia mutumba kana nitete impya. Nitesa asionde. So what approximate tambeza siana? Pasi like 3,000 hivi. 3,000 daily. Ayu yo diero yani. Oyundi pingete. Paimondo. Omi wa manda mondo gina mbeza hizo no siani so. Nenda kwite ya ninye. Okay. Ayu nona no gwara mbeza mbinge. Weka na ara na mbeza hizo nondo. Yani pe uyonge utetha cia na mbeza hizo nono na cie mbinge we na buloti wagire bandu kana aje no kula ku maintain tu na ku maintain stock ku maintain wasu wakwa na nyemwene kana we wajere
Sherehe ndio asio muno. Au kunywangi pombe? Hapana. Aje tuna noja unaweza yu ela tu ningi ngwambia kukenga ndinusa. Nene nuza okay. Nukala na mundu nuza okay. Wa puno twambie kueleanwa. Kunywa Yenya ndiye zaya ka okay lakini yundi nuza wo baluka. Nuza okay ukethia. Na nyo okay ukethia neno gero nyo stoiti. Yuko neze yu ukiwaku unyusa withoi ni muthenai. Aye zazi ya business ni business. Lakini yuto aligazi tare nyene barana stare kwa kuwe. Nyene mundu wa stare. Anyway hizi stare ya kugwa. Hizi ya unyoko ngwe kana chao. Napenda kupati. Napenda kuenda bash na mabeshte. So sijui kama uzi yu pati nisu bashi nisu yu mundu atite kibeti nomba puno bo wisawo batwikia. Nuwa play ulonge. Ne you know nginango die nomba gendo jambe. Jezo thi ku expose kibeti kila ni jendere. Kilabu. Na yuko kilabu ndo ithio kwa tonge. O you know the kilabu ithio nyawe weka ndo thi kwa samrembo bumwambe ya kunywa. They are very straight na hizo bashi isu sherehe isu enda ndokoma nao na mirembo kethia uni wa kuendesha na for example beolo tite nomba ane ugolia omonde tukambio mandaka ugethia wenda kila mundu mukawona wethia na akameana dunia na inge tio inge ko nyene they are straight forward ndi waza kila mundu mukatwa kwa mana so nyina thi party wele we safe yundi ezeka na juja party no erekala na jo me I have to go to night parties clubs ijao zindu hizo wa nyebuno ratulea na yo kwa parties yethe nye njuthi ukiondie nomba na wene wa thi party ujua bash mundu tu athiona akachewa ku yuko ka nomba kwa cha umie jioni usio kaingi kwacha puti amba kueleano ngolia you know ambio tila bashi so si aku and then bashi yake hapo kwa kunomba ita mabest hapo kiwa wote wa ya za expose kibeti chawa mabest 10 hapo tia amba kueleano hiyo ana kwa nenda kukolia waambia kwa at least 3000 per day ngolia we na investment wegete that mbeza hizo ni mbinge muno ndo ambao mbe no stock or have you done kana nazi wetha cia kana ni jawo weka cho lazima yu mundu ithie musi wake musi tayu my mom musi we ngathukuma dad no thukuma weka cho lazima ni mumendain nilikuwa namfanyia hivi kwani kwa muziani wewe meana yu kuitoninye first born tisairo siana ina nusi first born no withie alia ilo kila kindu na wani ogolia na odwa maka kitogwa maika akwa lazima no lazima tumasovie mebu na wani zozo iko na board weka na odwa na ita na odwa na kwen ita na dueka wisove ya mam ndukwitha wisove nyaku kana aye kwa gezo thiu iwe bandu twa lo bika twana jezika na twetikela naju ya ono Biblia ya ziana mundu akadia azie image na kolomanya na muome wake ogadia azie imagu kolomanya na muome waku yue stories ya muzie watila yune ko build life ondo twazia barogero jenga na kindu jambe tunasaidiana kulea hao watoto toko kutethianizia kwa ziana ito zia na kuzovya maisha maito kwa hiyo ndo ambao mbe twalika mutwa noni na ni wambe yote mbeza ilo kwara cionthe ndiko na kendo thukuma cionthe ni cia nyagu zia nondo nuwa kwa mugo ni zia sister maku na brother maku so hiyo mimi siwezi kubali ni sawa njuleana chula kingi ni sawa asino masiagwa kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi you ambe okwata like nagwa ni around 90,000 per month ketha wane na jago you ambe hizo zionthe ndo na blood izuke singurabie mbesa ni super na stock
pena kuiba nyumba, pena kuya. Yani personal nini. Yani tizuti mbesa mbingi nundu ningwika maundu maingi. Ayo ila mbingi ndo ambe orome ya family ni kwenu. Ndina ku yani ila mbingi ni tumabo. Ila mbingi ni siakwa. Okay. Ayo tukarwa no Mwende. What can you offer to me, to our family? Yeah? Ni jauro no nenga na family no ndwazi yako tethe yanisi. Family ni yao. Ya kwana agu ni twarwa no Mwende. Ndo waambia ni thelela mahitaji ne magu onde. So ngethia ni juara kana tukarethia ni cia life. Ndo waambia chambe waambia family, waambia relationship ya ya rulegile ndo jamaa uzunde the responsible. Ko yutoka ba mbeza cia guzio ndhi gathelela mahitaji ne magu memoka. Ndia nango gotiwa na ala mahitaji ma family ma mundu ume. Kweza ukwambia huyo jamaa si responsible, huyo bwana nimemwacha. Naona you know that na loss. By the way, do you go to church? Yes, I go. You anda Juma? Okay. Uenda Juma bio? Bio. No neenda. Lakini ndienda gelaza. Niki? Gwetha ni busy na job. Ukabingwa na mpaka Sunday. Sunday ni nebingwa kwa imwe. Niki? Ubingwa muthenya wa Ngai niki? Nyana ya faith ni personal muno. Ane mwekio ni gindu personal muno. Ni gindu ja mundu binafsi. Ndiona guthi chuma ge big deal muno. Ni relationship yakwa na Ngai. To ndize wa ya jao. Ti aini amini ya kuthi kanisa muno. No mabindala maingi no nienda lakini at times no nikale bunyumba. Ngakoya bunyumba kwakwa. Weze nyakwa nambiye. Nambiye mwana ona ndo manda gebeti. Manda gebeti jaga nizani. Na mugula mine manda gebeti jaga nizana na nye kanisa ndikwara ju. Onu wezi mundu mukani we udhuva cia mundu wa kanisa. Wethugezie. Ambe ya ne manda mundu wa Juma bio. Yunaza ngai na nyendikie ndana na cia kanisa yengoyo. Ayo mundu niona ba Mbenzi na kwa mana mundu ogombea we aiki ya kanisa yengo. Ngendo ambe ati ti lazima withe no thi kanisa withe no kwa mundu usu ni wa kanisa. Mundu ni wendete mabindala maingi kanisa ni wa Ngai. Niwe na Ngai waku ngoni. So nyendie yu niona inya kwa ba mwethi oleana muno. Ngina wembea kanisa yengo na gundu nyenege ai. Ona ne muthie kalania u. Ti kuona tito bwana nundu nyi mabinda monthe ti ala ni soi kanisa. Te amboro bwana ni nake. Agine nyabege no ndairegelana nagu. Ciao. Wembea ukwata 3k per day. Na ne bimbo zikana kukunona ko ni mamoyo gita. By the way ni ndina thina nagiro kugolia. Iko neze. Ndio na 3000 taguo. Kana ni tugengana ba na nogo mambo mundu ro no ya to ugo wa live. You kweli ndio no wa 3000 per day. Ni sawa ndi. Kuti kukunwa kana chao usi mundu no with ana health problems. Inaona gira ja ona ko na mundu me kana yu bai mundu me ni nake. Keka ni nake njuka ba Mbenzi. Hai. Ndio na 3000 taguo. Na kwanye yundi kuona tito bwana yunondwe. Awejua ndo anda club. Ndienda. Na kuyanjienda club. Ai. Ndienda. Mbona ukiliti kilasi mu nota. Aye ndiye yogile by the way ni nene the facts. Uyu ukiliti muno kethia. Aye andi no katwe manwe na agiro kugolio magoli ondo ngoli. Agine ndo onzo. Ndikuona tienda nyayo. Neginenge. Ndikuona masabu mako na kumamboli kana yo. Neginenge tuya moli kana ara. Na ndo cool down mure muno amboya. Ona chips ona no nambe kukieka kwekea. Neginenge na nagiro kugolia. Mbona no mwana ngendo jago. Wambia ye. Wambia othokoma ukwata at least 3000 per day. You know ogoli ela easy. Weka na ara mbeza iya ata. Nzinya ndo nazo ngule zako nika na ara. Ndine sakutabia undu nika na nasio. Ndine sakutabia undu nika na. Wambia bazo no kuna bazo no needs zyaku kwa azia chao use bazo no kongona muno ndo. O you jumi wende 3000 mbesa. Lugu yako ijanibamba.
vitu kama hizo. Nye ndio na sijasikia nimebambika. Yu ni twalea na bumwe na kwanji kuona titethanya. Nege. Yuba Mbenzi no kyo manda mundume muse andwae. Ndwale weekend nzui su short. Ndiko na titambo tethanya. Na yunzui na thina mo nzui na tiyo. Oyinja kwikala ningwe ya nzui na kunukwe. Tiamba kwikala ni. Nzui na thina mo. Nzui tunu mithamba sekela muthenya kindu chambe. Nzui tindeu. Muthamba sekela muthenya. Nzui iko sawa. Kwa ume mundume tulo thamba se nzui kila muthenya. Nzui su endo mbia no thambi cio munthi uyu kaba. Ni thambi cie. We sure? Nye ndiamba kutobwana na mundu wina nzui. Niwithetie nzui akwa nini ithetie. Nyeze negoiye negoiye nyene nendete mundu mugamo omeasia. Yunona ne wathara na ugolia na ugolia okalilwe ejao. Na ugolia okalilwe ne jao. Nene no dipimbo ne kukalwe. Ndonda bya mogita we nao. Akwa njora bya tiko tipiti mundu teko kita. Oyu ndina mundu. Yune wathata ndwenda kuomeasia. Ndina thata. Na kuya yi. Ti mundu teko kita. Ndina mundu nyumba kwakwa. Iko single. Na yu walonja muzee uzino gwetha walonja boyfriend uzino gwetha ndai ba rent labda na ndai we yani wa miyo momezi niki niweze yo mondre rito na kuyandia makumisi mondre rito nambe ya relationship woni ukule wimbitite bano uke kwambe yone relax nendo relax na no rethie by the way no rethie ona ndeto omonde ugethe oromezia ndo akamuzi ayenye chucha kuumisia mundu umete ile nomba imwe na ndao thukuma ndiamba kumumisa na nyendi yagu ya ninthukuma by the way I can afford you no ni unangekelo kwenda paige no ndakweka lakini ndi kweka William kiu ni kindu jambe ko 3000 hizi agombe kwa ra daily ti 3000 thukuma mbe ciana kwa muthenya ndineza kuravia nyine ngwara around 5000 to 10000 na kwara mbezo nini at least per day no ngwara 8000 nina plot. Niwo wiki tata we so expensive sana hata. Niko na plot nimejenga na Jigwe Georgia. Niko na plot nimejenga. Si umeona nimekuja na gari? Nimekuja na gari. So niko na vitu mingi nafanya. Saa hii nyendina atia na binga biashara ragu. Na atia ne na thoko miele. Nyendi amba ku afford cia kwandikana. Na ku ya ninye ne ithukumia. Anendete ku ithukumia. Ayu ndio warabia mbezi yako bala ebia. No kuelewa. Awazizia live. We na asi imonde. Ni na azia ini. Wasubia. Muno. Na yumbona nyeno na weta cha usubia si no leana na kwa na alama kuno subia kana azuma kwatia si. Neweze ne kala namo. So nijo rumi na kwe na ugolia twalika relationship. Twalika relationship. Ndo thugeze keledu. Twalika relationship ne yu ukatweka tukaya aje imagu tukaya magwa tukaya ziana zito asini makwe ithero kwa tiara nyaku ni watu nondo zero akakwen tinye nzaito ni weka lakini ni makwewa I have the responsibility na yuko ndo no kurwa ukaya aje ini hiyo ziezi fanya na kwa nchi kuona tito bwana yu aje ndo relax muremo by the way ndi nondo no rabeje facts zia life beza ilo kwa ronini tija igezi aje ini mujeye zoro na kwa ndeni nikia si asini angewaambia ni moya don't understand ndo ngwasi na yu mundo ko kwara 3000 per day wekala nomba ya mbeza ziana nikala nomba ya 5000 yuezu wekala ngara niki ti nomba yende muno ni nomba yende lakini niweka elewa niweka ai nomba ya 5000 ko ni ezu ai nyene nda murembo huyo hai kidogo mimi naona ukiwa chini na nyindi ambaye kala na mundu romezia mundu muro wake wonde we azia ine ndio na mundu ro note the anizia live nilio twa asini na njiri na kana nilio twa abubu ni kata na you at least you go na investments what have you done na hiyo pesa yako yote unapata nyo ukandete chao kana ukandete o mwe wewe oka by the way ndiye ndamwe ketha kwe ne mwe ro mantha ketha no mundu mukovi ovyo ro mantha ro itharu kwatie mimi nienda kibeti no kwalewa nienda kibeti kibeti kiro na kwa family kibeti kiro na kuomezia unaelewa nienda kibeti ndio kumeanisia na kwende nenge yuni twamba kuleana kumeanisia nini ugethe na mentality kuko maskini sawa umaskini umanwa wewe jikalisha maisha mzuri na kwa 3000 per month ni kama 90000 mbona unakaa nyumba ya 5000 wenda nikala ya mbesi na wewe ya mbesi na nyene kala nyumba ya 35k Nanu kwa maisha no understand
ulu si juu na mbona wewe kile wewe na class kile ulu unaona ingwa ati uti wewe wili mimi nimepiga luku hapana ewe anyway inaweza no gwethia no neno no ndo wa thara no gwethia no neno ndo ne wa thara lakini ndo namba bika nye tita regwana lakini bado wakathe jambo the yambe wabu ona tips ndiko lilenye ya ndina we anachoyu nikinenge ningitwaleana ni ukite bani mande muse ulana urabye lakini ndiko na twisoto bwana ni nako okay ona inya kwa neona ara gweregela by the way no ndo yiwe ketha juma ndo thie ona kautue kanyendie ndae inya kwa enda yewe ka gisothi kanisa ayi ndo kalije inya kwa bo nangi ndwambe inya kundamba kumbetikila nundu njo ikanisa ayo aketha ndo thi juma waza ndo nuza oge njothi na ndinyusa ndia mbothi kanisa no bingira biashara nimbinge to yuminye ne thukumia ni mutiana pesa ni mitiba nangi 3000 baadaye si unatafuta mtu wa 500 sawa lakini ndi mutia ninye nenda kwithukumia yani you are not responsible unaonekana you are not responsible nenda kwithukumia nje nda kutia mundu ni mutia niki ketha ndo tonga gwetha we good manager you ndio na family yakwa we metona nyama live yakwa tu hii ona kosa si akue we ayo ndo ndo mrembo kamba kwa na nenda akunye yuko ro koza no mana hai ni wathi nathi iwe ono inya kwa mwetekela mundu wa Illuminati mundu uragina juma ona yatha nyendikienda ai yu mundu mugora ijuma ba mundu ukolea leu numya mbeza ziakwa nye mwene ni moya leu na ndathi ona yenda yu ndigwetekela iwe bana 3000 newo ona ndo ile 3000 ona tita wewe thao yani Musesi Abutongo TV wa bina kweyone ya mundu we James na Mwende atuone itio ni akiba okota mujane wa omondio nundu mrembo yazia jamaa ena megambo minge munobyo kana yanapandisa mbinge sana na ende nage jamaa yazia mrembo timu tange baidhioni ngweza kwa bama kanisa ngale kwa nundu yu nione ngimekuka ngale kwa meazia meenda mundu mutange ye na ende ona kugetha yenda kwa tebuso yako ngale kwenu bakilingu kecha Mbenzi wetutomia bisa waku nambani ezu okomiona buki yone kwa hiyo ni asha bye bye and I love you so much. We ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke ya piuk tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti mwonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wakwe kwatea Mbenzi kutata ebia nekuthia nayo na kuukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi.